Tomatapur riuli. Orang yang beriman disapa, dipanggil dengan panggilan kemuliaan. Apalagi yang meragukan ketika Alhamdulillahilladzi nawwara basairal muhtadin wa najjayna minal qaumil mutadabbirinal mutajabbirin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqus syahid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustamiddu min fayli bahrihil madid. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali salihah fasatakunu fitanun ka kita'il lailil muslim. Yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuji pun Allah ta'ala rifadai di mana tan rapat pujinna pun Allah ta'ala kabireki hadisi disingan tubuh majapah kutoharo afati ruang sabana sabari ni nato pada engkang malahir dupewi patam pamalebi na kumala ta'ala kasilener ngigaw kena ibadah pakas dia sempaja jumaah. Ia mencaji esso marajata di selengi lalen si jumaah. Ia mencaji waktu pada yunroi mangan ruan-ruan ngiri kumala ta'ala. Allah laga waktu na pindrengi ki kumala ta'ala na si jumaah. Na pada ifakas ising kerot papi jepwewe na to pada engka pangolowi alewi riolono kumala ta'ala si kira-kira jelok tandra aka hiya engkewe matugengkeng sing keruat tepetunna ditujunna bicara apa sewangiri kumala ta'ala. Salawan ini apa salama telendri alfai madda tuangil lori alimalabina tunasri famasi dan ya salamakan Nabi yang kewe timpa kekit babang afati ruang gangkan nariulik pasilengeng yang majaan madecing Nabi sallallahu alaihi wasallam nasikir ngialeh pakole farintana kung Allah ta'ala nafaddu fay nasabak landro alena aku tohoro nabitta mancaji akkacueren attangaran risesena ruhatawih nagoongkana nabitta mencaji papasukku holeri ampe-ampe madicing. Terlebih ku yang mana si kira-kira tandra
rioran numa kutohoro uddani tepettul lori alimalabina Nabi sallallahu alaihi wasallam nakiat datuan na sallallahu uddani bil lori alimalabina Nabi na kulle nangan roki na si bawa-bawa ri suri mundin na kumala ta'ala nakiat kirinni ya rigiat datuan ni sallallahu uddanita nasabayo salawat Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah singkat ini yang menjadi syarat rukun khutbah, seorang khatib harus berwasiat di khutbahnya dengan wasiat ketakwaan. Olehnya itu, untuk menggugurkan syarat rukun khutbah, maka saya mengambil landasan ayat Allah di dalam surah Ali Imran ayat 102 untuk menyeru, menghimbau, mengingatkan kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyapa kita. Allah menegur sapa kita dengan sapaan yang begitu indah. Ya ayyuhalladzina amanu. Na tampai ki pung Allah Taala na ulli ki pung Allah Taala na sabab fatam pa pangulli albir. Ya ayyuhalladzina amanu. Sinin na to matappo. Paham. Samana na cahu campak ki pung Allah Taala na pakur sumangat ki risese na to ang kewe malewewe tapep na tentuan. De nang kana takalu pari pung Allah Taala. Na ulli ni pung Allah Taala na sabab na mereki para seungeung. Ya ayyuhalladzina amanu. Deke tu malebi ku yang manang riwat tu na ulli ta tampait ta pung Allah Taala na sabab fatam pa pangulli alabirang. Aga sambungan naya ittaqullah tauku lauri puang tomatapur riuli. Orang yang beriman disapa, dipanggil dengan panggilan kemuliaan, apalagi yang meragukan ketika Allah telah memanggil dan menyeru kita. Tetapi kenapa Allah masih mengingatkan? Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Ini menandakan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, persoalan iman itu adalah persoalan yang sangat krusial, yang sangat penting. Kenapa? Karena iman itu memberitakan, menandakan bahwa manusia masih pantas memakai predikat kemanusiaan karena ada komitmen keberimanannya. Narik kumade cemising kerot papi jeput dari Allah Taala fakih akataum yarga akatamu dari Allah Taala. Niki upan-upanna lepe iro tepe deiga ga tau lenyaknya pasti wangri Allah Taala majepun namuludung itu malus-lusu tu sifat akatam. Makanya mai galad ruhanna mitau niki pangko kenna kedo-kedo na deiga ga majel sifat akatam. Iro tepe itu melebihi keamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam na peringarani. Al-iman yazid wa yanqus. Itu tepe iman ginenceng iman gina mati. Dega kata mulle wa itu makada tu lima boleh makaru tepe na mesu utama itu tepe. Iro keyakinannya singkarwange nareko angka kiriwat tumakwang itu siruntuk mana tu madecenge tentuan. Mangulli matampa pabilala karebang waktu simpajang gangkan na mila matan na ulis ya cinrolang ila na matan na atil. Iko mila mi matan na ulis belum tentu letu kikion rongi. Neke mila matan na ulis ya cinrolang ila na matan na atil. Gangkan na itutung ilaleng na isalay bola tudangan. Isalay mi balik balu Isalay mi urusan linoy. Ifassalamana isinin na iro ding puataki. Na dega gama ko di puata ki sangadin na Allah Taala na ijongka-jongkaran ni ajok kagatan atau letu rion rongi ieu nariasan amanu niki to lebih ku yang mana wedi jadi marah singkar wangi madece papi jepuir ilalan na ion rongi niki matu nari ku salai babanna masigi
Maka toko-toko ngemana ni pada isali ini on rumah lebih wadi jadi yuji si tepuk tata lebih ku yang mana. Makanya sambungan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Aga sambunganna haqqa tuqatih. Nasabak situng-tungan na tahu dengan sebenar-benar takwa. Orang beriman yang dipanggil kemudian diminta, diseru untuk takwa kepada Allah. Tetapi ternyata Allah masih mengatakan haqqa tuqatih, nasabak situng-tungan na tahu. Iku ye baraian isyo, fursi isyo marsi. Betuan na baca tahu ko na ya atau ko mi tahu. Betuan na baca fikko ke. Maiga to makbo mi tahu. Iya mina puhuangi pung Allah Taala na ko kilala nam sige. Ni kinarik ko na salay masigi pinalupay pung Allah Taala. Iya riasa to makbo mi tahu. Makanya haqqa tuqati na sabak situ katongan na tahu. Sininna falun rumay. Sininna padangkang ifak balu fantashiru fil ardi. Pada tasyampo ko takbar ko aja mondro ko masigi. Lokko ko sapa pa pedang halala na ponmo. Nek tentuang ngimar. Falun rumah. Jama-jama-jamamu urusan linomu. Lokko ko kidarutmu kigalummu nek isangi. Jangan kemualufe buamu kutu. Jangan kulalana ba masigi mengarap pung Allah Taala. Sabau panu pana takalufa ko demo ngarangi pung Allah Taala rigalummu ridaremu. Wadi jaji mu sebok mu taratara pitau galunna bali galummu na muala waina bali galummu fasol solo nasabak magawi maiga waina bali galummu iko degaga. Berarti uji si tepuk tak ko. Fadar ajakam mana? Ia mempupuangi pengala Taala kilalan nam sigi ni kalau ke kudara rumah tu. Muaddu isapu falla muecce si jaka dua jaka tanana bali daremu. Berarti desi mempupuangi pengala Taala. Muallu pesi hak katuka. Padang kapabalu. Aja nak koi masigi ba mempupuangi puamu. Aja kamu ko balu-balu muallu pe puamu kutu. Bulangga-langga amma da Cina timbangangi. Mukura-kurangi amma metere matan rofalas suama ko nasabak lokal lolo ngesaru mainga mual lupa situ buang ina yasan hak katukati nasabak situ ngatongan mata dari mana atau lebih ke mana sia cindrolanni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam badiru bil amali shalihah pada peri-peri lupa boleh amal-amal dia cek aja lu pantanjeng makan matu picinampa pibaja pidet tofa tarmiol ya malolomo po muru dene kata si janci lo kono lama cua aku tuh pernah lama lo ko dene kata si janci maka dalo kono lo tumbu malasa wadi janji tak pernah cedda ko telega la mu tele purena wa takalena silolo nama tu manna macuri tetap pemajami nasati tetap pamara matarutoni berarti ini menandakan bahwa persoalan kematian itu bukan hak kita. Tetapi persoalan kematian itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Makanya Nabi tak badir apa diberi. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Angkat tematu fitnah, ujian. Iru fitnah ujian e pada lo na tawa-tawangan na suan wenni ita gerehe. Iku mapak cakka. Dia dah minta matu tu, ya kalau abus soy mapa mula ni mak derma dega ke macak kairi. Sisa nama tu leba yut suwenni patakahot dega ke lemita. Mapa kuro mataru atemungan na alalengan na watu mubak pimatu pajarangan nampak kata siampo mak bajak-bajak dirita. Yerofitan nai mapa kuro nasana tu nabita. Agak kejadian yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Riele ewat dingi mata pok tahu ne kiri arunge wad si masakka wad si kafiri tahu wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran ri arunge wad dingi te mata pok ne kiri ele wad si masakka kafiri masakka magi napakor ya bi udinahu bi aradin minad dunya mega to baik balu aga na balu ya akhirat negara-negara lino atau lebih ku yang mana. Ini yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi di antara kita.
Dunia ini adalah permainan, la'ibun walahwun. Jangan sampai membuat kita buta mata dan buta hati. Makanya inilah gunanya setiap hari Jumat diundang kita datang bersidang. Saya diberi amanah oleh Allah selaku khatib menjadi hakim untuk memberikan pembelaan kepada kita. Makanya setiap hari Jumat kita menyebut istilah sidang jamaah. Kenapa? Semua yang hadir di sini mau disidang. Maga tu ini. Hei, maga tu ini. Maga tu ini. Bersidang orang pada setiap hari Jumat. Tetapi Allah belum memvonis kita, belum menentukan hukum atas kita, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segarnya dunia. Sidang yang benar-benar hakiki nanti adalah di padang mahsyar. Makanya miniatur pada mahsyar setiap sekali sepekan kita berjumat untuk saling bertemu, introspeksi diri, duduk tafakkur, sekaligus memohon ampun atas segala dosa kita. Makanya orang yang datang di hari Jumat beda yang datang lebih awal dengan yang terakhir datang. Yang lebih awal datang, dia lebih banyak waktu duduk tafakkur, berkhidmat sekaligus mohon ampun. Makanya rugi to angker wirengiri pengala ta'ala waktu di Jumae dan ade na yancur mana dosana lalen si Jumae. Kita berharap hari Jumat ini menjadi media sarana bagi kita untuk introspeksi diri, merenung, menghisap diri kita, sehingga kita akan kembali melepaskan Jumat ini dalam keadaan bersih karena dosa kita telah berguguran dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat tadi di dalam surah Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berislam. Ajaklah lu coba-coba lu si runtuk huamu narik kode gaga pangatam muri asalamakan ni. Mamagi-magi pung Allah Ta'ala pada nafak kas singker apa pijep wewe. Na tempat di kita kalu pari-parintana pung Allah Ta'ala ini niri sinin na anna pesangkan. Pamagi-magi agawa paletu kesilap pada lappa ribicara maponco wedingi map jadi pa pengesil refedi di mana muloi alla langetta minimal si Juma manguloi na waddi si angka pakatte pe matatong rimi bara mapal tu kengi pangajak marece. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah innahu huwas samiul